Tokom ove prezentacije dobit ćete više informacija o YES programu i historiji, tj. pozadini ovog programa. Danas ćemo razgovarati više o pozadini, tj. historiji vezano za YES program. Kako sam navela ranije u prethodnoj prezentaciji, puno ime YES programa jeste Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program, što stoji zapravo za ovu dvojicu osoba koje vidite ovdje. To su senatori Ted Kennedy iz Savezne države Massachusetts i senator Richard Lugar iz države Indiana. I njih dvojica su 2002. godine pokrenuli YES program. Ovdje ćete vidjeti neke od osnovnih informacija o YES programu. Kako smo već naveli, YES je program učeničke besplatne razmjene koji je u potpunosti financiran od strane američke vlade, to je State Departmenta. YES program je osnovan 2002. godine inicijativom američkih senatora Ted Kennedya i Richard Lugara. YES je stvoren kao diplomatski odgovor na terorističke napade koji su se desili 11. septembra 2001. godine, gdje je već od 2002. godine putem YES programa učestvovalo više od 12.000 učenika iz zemalja sa značajnim muslimanskim stanovništvom. U našoj regiji na programu učestvuju, pored Bosne i Hercegovine, srednjoškolci iz Albanije, Bugarske, Kosova i Sjeverne Makedonije. Također je važno naglasiti da od 2009. godine uspostavljen je također od strane američke vlade i YES Abroad program kako bi pružio slično iskustvo američkim srednjoškolcima da provedu školsku godinu u jednoj od YES zemalja, što uključuje i BiH. Tačnije, od 2012. godine američki srednjoškolci svake godine dolaze i borave u Sarajevu ili Banja Luci, gdje pohađaju srednje škole i žive sa domaćinskim porodicama. Važno je naglasiti da je YES program kulturološke razmjene, što znači iako učenici, tj. učesnici ovog programa su obavezni da pohađaju školu tokom boravka u Americi, da naravno dobivaju prihvatljive ocjene, srž programa jeste zapravo naučiti što više o Sjedinjenim Američkim Državama, američkoj kulturi, Amerikancima, ljudima, a isto tako učiti Amerikance o svojoj kulturi i načinu života. Za 2022-2023. školsku godinu očekujemo da će biti oko 850 stipendija za YES program, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Vezano za BiH i broj stipendija koji ovdje bude određen, to obično bude između 12 do 20 učenika. Znači, otprilike od 12 do 20 učenika finalista bude izabrano svake godine iz Bosne i Hercegovine za učešće u YES programu. Šta YES program, to YES stipendija nudi? To su stvari poput povratne avionske karte iz Sjedinjenih Američkih Država do Bosne i Hercegovine i nazad, zdravstveno osiguranje tokom boravka na programu, ukoliko učenik ima neka prethodna oboljenja ili uzima lijekove za nešto, to neće biti pokriveno od strane ovog zdravstvenog osiguranja. Znači, zdravstveno osiguranje koje program nudi pokriva samo oboljenja koja se dese tokom boravka u Americi na programu. Učenici dok su u Sjedinjenim Američkim Državama dobivaju mjesečni džeparac od $125 mjesečno za upotrebe u učestvovanju u društvenim aktivnostima i kupovinu neophodnih ličnih potrepština. Učenicima je obezbijeđen smještaj u američkoj domaćinskoj porodici tokom školske godine i upis naravno u američku srednju školu. Isto tako program obezbjeđuje programske aktivnosti vezane za pripremu prije odlaska u SAD i tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i aktivnosti nakon povratka s programa. I napokon, učenici kada se vrate sa programa, oni postanu dio naše YES alumni zajednice, gdje dobivaju zaista razne vrste podrške i pomoći od strane programa,
kako bi mogli da provode ili sprovode projekte nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u svojim zajednicama. Svakako, ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za YES program, molimo vas da se javite na mail adresu yes.ba@americanconsuls.org ili da nas nazovete putem broja telefona 060-328-9804. Važno je naglasiti da ovaj telefonski broj radi samo od 10 do 17 sati i to radnim danima. Hvala.